උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. උන්වහන්සේ ජීවමානයි. ආමේන්. मगे प्राणय मगे आसाव ओब पामनाई येसुने आहस विवर कर आप माते आलेप वरुसा वसन्न आहस विवर कर आप माते आलेप वरुसा वसन्न हरि पुदुम वू आत्मय मवेत एवा माव विनाश करसान केम हरि पुदुम वू आत्मय मवेत एवा माव विनाश करसान सुद सुद men bässe en que musaba sudah meni dini men bässe en samadi mana wen purawa බලවත් ලෙස දැන් දැස එන්න සුදා මෙනි ඉනිමෙන් දැස එන්න ආත්මික අත්දැකීම් වලින් පුරවා ඒ තුලමා Sudah dan purawan Balavat hastaya mavedewa Sudah dan purawan Sudah meni Hini men basa en Estamos sudah Kurus